Dokotela uthema uyichaza indaba yesilwane sizwe yamabutho zipoliyane wachaza ke wawuse ukapakela ekutheni lento igcina ikulimaza ekutheni ke esinyeni sakho ungasakwazi ukuthi ke uthola abantwana. Ngiyafisa ke singene lapho dokotela ngoba imizi eminingi njengamanje ilimele umakoti akabathola abantwana umkhwanyana sedwa akabathola abantwana nezinsizwa ke nje ke mhlawumbe isakhulu uthethe ezinye mhlawumbe isafisa uthola abantwana kodwa uthi bane nenkinga enjalo dokotela umuntu oza kuwe dokotela noma umuntu yabona nenkinga enjalo uthi wavalwa lento yokuvalwa ukuthi abantwana ongabatholi uyakhona umuntu ukusizakala futhi inkinga yakhe ngalungiseka kanjani isuke ephi yona umthetho wale lento yokuthi umuntu uthiwa akabathola abantwana wavalwa into esukaphi leyo futhi into esukusangalungiseka na engabathola abantwana inkinga lapho kuyashiyana ebantwaneni ukuthi wena awubatholi ngoba kwenze njani labantwana la ngokunye kuyenze ukuthi mhlambe inkinga yaba kwinyanga mhlawumbe wawuhambile wena angikwenze nje isibonelo uhambile enyangeni ufuna ukudlisa umuntu othandana naye uyazi kunemithi engathi menginika yona iphenduke engithande lo muntu esifazane engisuke ngimlumbe ngalowo muthi kodwa manje lento iphenduke idla izingane kuzo kungaba ukuthi wavalwa ngoba kukhona ukuthi ke uthatha intindili le umuthi ufunwe lo muthi lo ekuthiwa umduma kona umuthi kuyinto ehlala olwandle umdumo olwandle kufunwe izivalo sikamagendane khona lokho kwakhela phansi lapho ke kuba inkinga muvalwe ngaleyo nto ngoba ivala thaqa kufanele umuntu onobuchule bokuthi ke uzoyilapha kanjani lonto oqala ngoba isuke isililumbo minjalo ngokunye kube ukuthi ke ucupha umuntu wesifazane lo muntu wesifazane umcuphe kabe mhlambe ecuphenzi wakho kufaka intolwane la phakathi lo muntu useyohlezi esikhathini nekusanqamuka uthothi wena uthi ufuna ukumlala nomunye umuntu angene ophe ngaphansi mase lento iphenduke kophe ngisho wena ngoba ifuna le nto le ophe ngisho ezolala nawe ngoba lento ifuna ungabisalala nawe nomunye umuntu lo muntu uyaphinda bathola abantwana mase kuba ukuthi kokunye ke nje kubheda ke egcekeni ekhaya nezinto ezibhede ekhaya ziyakwenza ukuthi kugcine kuvaleka uyabona mekuphehla amanzi amnyama kulowo muzi loyo kuyeke lokho ukuthi abantu mhlawumbe eshaye ngesichithe mase kuthiwa uphehlela amanzi amnyama lokho kuyeke lokho bekuthiwa ngempela uthathele ukhamba kwafuna imbuzi le encane kwafuna ikhanda lembuzi emnyama engakabunampondo kwazi osetshenzwa ngalo la nolimi lwemvu lapha niqonya ngisho ukuqona alo muzi usukubulawa ukuthi ungayi phambili futhi uma kuphehla amanzi amnyama kufunwa ngisho amangcwaba akhona kulowo muzi loyo kufunwe amanzi lawa amile asekhandene izingubo zamaqoqo ngoba sisuke singafuni lutho sisuke sifuna amantombazana akhona engazali ehlala ekhaya engagana engenzi lutho nje abe ngalapho ngangokuthi kungena kuze ngene ngisho umshanelo wakhona ekhaya lo mshanelo ngiyazi ukuthi umshanelo ugugela ekhaya sisuke sibopha lokho ukuthi ke kusuke kuboshwa into kanjalo mekuthiwa kuphehlwa amanzi amnyama aphehlwa ngokuhamba amanzi amnyama lapho ngene bathola abantwana esidala nezinto ezisuke ezifakwe phakathi kulowo muthi lo hey uthola ukuthi nje umuntu uhamba odokotela besilungu bamkhokhela omunye mhlawumbe uhamba uzuthatha mhlawumbe imbiza izomlekele kodwa uthathi manje akwenzeke lutho azagcina dike balo omunye ngoba ethi mhlawumbe uNkulunkulu angamdalanga inkingi lapha nje inkinga kuyenza ukuthi isekhaya okunye kuyenza ukuthi umuntu naye ayiprevent kusho ukuthi lemjovo yodokotela noma lezi zinto abayifakayo khona la ilimaza khona ngoba kuyenzeka umuntu lokho afike longapreventa mina la ngadabuka ukopha kusapheli isikhathi sami ngesikhathini sengiya noma yini sengivele ngibone ngakho kuyenzeka into kanjalo lapho ke izimbiza ziyayisebenza khona kakhulu kuyenzeka omunye kuukuthi mhlawumbe iqiniso kusuke kunzima ukumtshela ubone lo ngendlela avalwa ngayo ngeke aze abathole isidala ngeke aze lapheka kukhona lokho kukhona ukuthi abantu bagangene uyazi khona abantu abakwazi ukuthatha iphenti eliqoma umuntu wesifazane belifaka engidi bethola ukhamba olumnyama
bekusebenza lento mase behamba boyiqhiba esidulini beyivalele ngeke uphinde wena uthole umntwana ngeke kakhulu yenziwa uma ukuthi nisesithenjini ufuna kuthiwa lo akazalwe inyumba uhamba umvala nento yakhe ngaphansi uyifaka ingidi uhambe uyiqhiba esidulini ngeke azaphinda athole umntwana lo. Ukusho ukuthi dokotela lo muntu noma engahamba ezekhasa azafika la ekhaya awumthembisi lutho umuntu onalonke. Hayi lapho sisuke sesenza izaba ngoba kokunye kuyenzeka kokunye akwenzeki lapho sisuke sesenza izaba ngoba sisuke kokunye uthothi isinesikhali lento eyenziwe nomuntu owayenza mhlawumbe akasekho ngisho emhlabeni sekunzima kokunye iqiniso mase silikhuluma kukhona lokho mina kuyangehlula angathi wonke umuntu akakwazi ukwelapha mase kuleso sigaba kuyangehlula. Hayi inzima lento dokotela madoda. Dokotela wami njengoba sikhuluma ke ngale ndaba yabantu thola ukuthi umuntu akabathola abantwana unalo inkinga leyo